Shalom, shalom, turabaramukije abakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose. Tumaze igihe turiko turiga ubuntu bw'Imana. Uyu munsi turabandanya kandi kwiga ubuntu bw'Imana kuko nibwo bwadukijije gusa. Hama uyu munsi twatewe n'iteka ryo kwakira mwene data Senga Emmanuel, umwungere. Rero twashaka tumuhe karibu. Pastor Senga, karibu kandi wibwira abantu batakuzi. Yego urakoze cyane Pasteur Prudent, nitwa Pasteur Senga Emmanuel, ndi umupasiteri muri Eglise Vivante de Jésus-Christ i Kigali aho bita ku Irebero. Pour le moment ubu ntuye mu gihugu cy'Ubufaransa ariko bitari by'iteka, niyo mpamvu nkomeza kuvuga ko ndi umupasiteri kuri Eglise Vivante i Kigali. Mhm, Nkaba ndi umugabo, mhm, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndabizi neza ko nakijijwe kuko Yesu yarambabariye, naramwizeye. Icyo Bibiliya isaba kugira ngo umuntu akizwe, mm, umwuka aba yarampaye kugikora, yaramfashije mm, ndagikora. Nizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, mm, nizera kuko ndi umunyabyaha ukeneye mm, ubugingo buhoraho, mm, ukwiriye kubabarirwa. Niyo nakora ibingana gute, namenye ko bidashobora kunkuraho urubanza rw'ibyaha nari mfite, uretse gusa kwizera urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo Yesu kugira Amen. ngo apfire umunyabyaha nkanjye. Amen. Nshimira Imana rero ko nizeye Yesu. Ibyiringiro byanjye ni uko nzabona ubugingo buhoraho. Nkunda Amen. kubivuga nkabihamya, nkabivuga nta soni, kuko niringiye ko Yesu atabasha kubeshya. Amen. Yasezeranye Amen. ubugingo buhoraho kubwo kwizera, nanjye ndabwatuka ko mbufite, nibyo byiringiro byanjye. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ibyishimo byanjye ni uko nakijijwe. Amen. Nakijijwe iki? Mm, Nakijijwe urubanza rw'iteka, rwari Amen. gutera urupfu rw'iteka Mm, kubwo kurutsindwa. mm, Ariko ubwo ntagipfuye rero, ubwo ntagiciriweho iteka, mm. birumvikana afite ubugingo bw'iteka. Amen. Amen. Icyo nirata ni ako gakiza. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Mm. Turanezerewe cyane kukwakira muri iyi porogaramu. Tumaze igihe twiga ubuntu bw'Imana, tuko turiga ukuntu ubutumwa bwiza nk'uko tubibona uko imyaka yagiye iragenda bwagiye burabadiriwe, bugenda buravangamwo n'ibindi bintu. Hama tuko turiga ubutumwa bwiza icyo ari cyo, twagiye gusanga ubutumwa bwiza ari ubuntu bw'Imana. Hama tuca dufata rero ama-series yo kwiga ubuntu bw'Imana. Rero ndagomba mvuge ijambo riri muri Yohana kugira ngo dutangure twinjire bwina bw'icigwa cacu uyu munsi. Twasomye muri Yohana igice ca mbere, uravuga ngo Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. No, iri jambo ryo twatanguriye ko twerekana yuko amategeko yazanywe na Mose ngo ari ku buntu n'ukuri byo vyaje muri Yesu Kristo. Ntivyazanywe na Yesu Kristo, ahubwo vyaje muri Yesu Kristo. Rero aho niho twatanguriye tuvuga tuti ubuntu bw'Imana rero n'amategeko bitandukaniye hehe. Rero Pastor Senga, karibu kugira utuganirize. Urakoze cyane. Nyemerera nanjye some iryo jambo mu Kinyarwanda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Nkunda gusoma version yitwa ijambo ry'Imana. Sinzi mu Burundi namwe mugira version nyinshi. Mu Rwanda tumaze kugera zine zigerageza gukoresha hari Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ntagatifu. Ubwo rero nyemera se gusoma Bibiliya yera. Ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 17. Yaragize ati: amategeko yanyujijwe kuri Musa, yanyujijwe kuri Musa, naho ubuntu n'ukuri byo byaje binyujijwe kuri Yesu Kristo. Dusomye Bibiliya yindi, version yindi, ntacyo bitwaye kugira ngo twumve umwigisha yavugaga iki. Muri Bibiliya yera aravuga ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo amategeko ya Mose, bakayitirira Mose.
mu mvugo itari n'iya kera n'iy'ubu, iyo habayeho amategeko kanaka, abantu bakora amategeko kanaka bakunda kuyitirira umuntu. Yego. Mu Rwanda, ku bataranyemerera kuko ariho metriza ntanga urugero rw'icyo ashaka kuvuga. Mm. Hari raporo yigeze gukorwa bavuga ku ihanurwa ry'indege wahoze ari perezida wa repubulika Juvenal Habyarimana. Mm. uwari uyiyoboye rero yitwaga Mucyo, bakayita ngo ni raporo Mucyo. Raporo ni ukuvuga Mm. kuyitirira umuntu. Mm. Amategeko rero Mm. bakunda kuyitirira abantu bayashyizeho bayazanye, ugasanga Mm. bakunda kubitirira icyo kintu. Kuvuga Mm. rero ngo amategeko ya Mose ntabwo Mm. bikuraho kuvuga ko ayo mategeko yatanzwe n'Imana Mm. anyujije kuri Mose. Mm. Ntabwo rero tuba tugiye kuyitirira Mose nk'aho ari igitekerezo cye, oya, Mm. ahubwo ni Imana nyiri ukuyatanga, Mm. iyaha abamarayika, Mm. abamarayika bayageza kuri Mose, Mm. Mose ayaha Abisiraheli. Mm. N'ubuntu bw'Imana the same, ni Mm. Imana ubwayo nyirabwo Mm. yabutanze muri Mm. Kristo Yesu, Mm. kugira ngo abari mu isi bose babwakire muri Kristo Yesu. Mm. Ni ukuvuga rero icya mbere bisa n'aho ari comparaison. Uyu Mm. mwanditsi yarimo yerekana itandukaniro ry'ibintu bibiri. Mm. Gusa icyo nakunze ni ukwerekana ko muri Kristo Yesu icyo Imana yazanye muri we ni ubuntu n'ukuri. Yego. Nk'uko iyo tuvuze Mose nta kindi tumurebamo, ni uko Imana muri we yanyujijemo amategeko. Mm. Amategeko rero turaza kureba amategeko yari agamije iki, Mm. amategeko yari amaze iki, Mm. amategeko yari afatiye ni iyihe role y'amategeko Mm. mu mibanire y'Abisiraheli n'Imana. Mm. Ese kutayatunganya byari bifitiye ingaruka? Ubuntu bwo se bwaje burwanya amategeko, bwaje gusimbura amategeko, bwaje gukora iki? Ese ubuntu bwo ni iki? Ese bwo bukora iki ku bwayo? Role y'ubuntu ni iyihe? Importance y'ubuntu ni iyihe? Ibyo byose kugira ngo benefisi y'ubuntu ni iyihe? Intere y'ubuntu ni iyihe? Ku buryo ufite ubuntu n'ufite amategeko bitandukaniye he? Ngira ngo niyo comparaison tuzakora muri izi nyigisho yacu zitari ndende cyane. Mu by'ukuri tugiye muri exegese ntabwo twazarangiza inyigisho. Dushobora no gufata amategeko tukayavuga umwaka wose tuvuga amategeko ni 613. Kandi umwaka mvuze ntabwo twaba tubaye abahanga, kuko abiga muri za universite za Tel Aviv biga amategeko bakayiga imyaka 4. Hari abahanga, abadokitori mu mategeko ya Mose. Urumva niba bashobora kwiga imyaka irenga 4, ukuvuga ko natwe tuyigamo gake, tusaba twize bike ibyatugirira umumaro. Ntituri abasikora, ntituri abateologien, ahubwo turabizera bigisha ibyo twiringira, ibyo twizera. Iyi nzira niyo umugenzi yaba ari umuswa ntiyayiyoba, ahubwo turavuga iby'ingenzi rero. Icya mbere, igitabo cy'Abaroma nicyo cyasobanuye cyane Pawulo yerekana amategeko n'umumaro wayo. Abigaruka mu Bagalatiya arayavuga, yewe ntiyabiretse no mu gitabo cy'Abaheburayo. Pawulo yagarutse ku mategeko cyane cyane ko yari n'umuhanga, docteur muri loi, docteur muri droit, yari umuhanga rero, yari azi ibyo avuga. Comparaison yakoraga yari ayizi, yari yarize muri universite à l'époque ikomeye, uvuga ko yigiye ku birenge bya Gamaliyeli, yari universite renommée, ku buryo abantu bati yasoma mugani wa yamvugo. Utajyaniranya yavuga ugatega amatwi, kuko ibyo yavugaga yari abizi. Ndetse rimwe umwami ubwo arimo aburana mu nkiko première instance, niko navuga, mu nkiko z'ibanze zarashyiriweho ubwami bw'Abaromani, bagezeho baramubwira ati ubwenge bwawe ndabona bugiye kugusaza, ugiye gusara rwose, warize cyane ku buryo ushobora kuba ugiye kugira ikibazo. Yari azi amategeko, yari azi nayo mpamvu yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere uhereye ku murongo wa 8 cyangwa 6, aravuga ati ubuze abantu gusimbira mu byo batazi. Amategeko ni meza, ariko ingorane bamwe bayasimbiramo bagashaka kwiha kuyasobanura kandi batayazi. Ni ukuvuga ngo bisaba ko umuntu agombye kuba yarayize.
mm, ariko kandi Imana ishimwe Bibiliya yaduhaye ukuri guhagije mm, kwatuma tumenya ibyo twizera neza, nicyo cy'ingenzi. mm, Ntabwo bikeneye ko tujya muri inzira, niyo abagenzi naho baba ari abaswa, inzira ntabwo bayiyoba. Mu Kirundi sinzi uko bavuga, abagenzi nibo bataba bazi ubwenge, abaswa ni abantu batize. mm, Yego, abagenzi nabo bataba ari abantu bize, mm, abantu batari abahanga mu by'amashuri, iyi mm, nzira y'agakiza ntabwo bayiyoba. Amategeko rero Pawulo abanza akerekana ko ndagusaba nyine usomere mu Kirundi, ngiye by'amahirwe ndi umubirenge, mm, Ikirundi n'ikinyarwanda ndakimenya nta kibazo. Undebere Pawulo yerekana daboro amategeko Imana yari mm, yatangiye yabereyeho iki, mm, amategeko amaze iki. mm, Yandikiye Abaroma ibice 3 uhereye ku murongo wa 20 mm. ukagera ku murongo wa 21. Pawulo yavuze iki ku bijyanye n'amategeko? Abaroma Mm. igice ni ca 3 mirongo Mm. ibiri na rimwe. 21. Ushaka guhera ku 19 idahera. Okay, turasoma. Mm. Mm. Ariko turazi yuko ivyagezwe bivuga vyose bibibwira abaganzwa navyo, Mm. kugira ngo akanwa kose kazibwe, Mm. kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Mm. Mm. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, Mm. kuko ivyagezwe ari vyo bimenyekanisha icaha. Twari twerekeye aha, Mhm. Pawulo abanza akerekana ko abantu bose batwarwa n'amategeko. Mm. Amategeko yerekanye yatsinze, yerekanye, icyo ni ikinyarwanda numva ntakoresha, Mm. yerekanye yuko muri kamere y'umuntu Mm. nta muntu n'umwe wahagarara ngo avuge ko yatsindishirijwe. Gutsindishirwa ni ukuvuga ngo yirebeye, kuko amategeko yavuze ngo aganza abari mu isi baganzwa n'ibyagezwe, Mm. bategekwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wabyawe n'umugore wahagarara imbere ngo avuge ngo njyewe ibyagezwe amategeko ntashobora kuntsinda. Ku bw'ibyo akanwa k'umuntu wese karazibwe, gafite icyo gashobora kuvuga ngo kiregure, kirarire, kikavuga ati nyamara kisobanure, karazibwe. Icya kabiri, ayo mategeko ahabera si mabi ubundi ndaza kubivuga, ariko aho tubereye mabi twebwe ngo ni uko amategeko icya mbere yabereye yerekana icyaha, amenyekanisha icyaha, agakiza icyaha. Ntabwo ashoboresha umuntu kunesha icyaha, oya, amategeko yerekana icyaha, agaragaza icyaha. Ku bw'ibyo rero akanwa kose karazibwe, kuko nukomeza gusoma aho ngaho ibice 3 umurongo wa 23 bakavuga ngo iki, aho nyine Maroma 3:23 yituma akazi kose kazibwa, bose bakoze ibyaha, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. ngo bose n'abapfuye n'abazaza, uvuka ari umuntu wese yakoze ibyaha. None se yavuga iki ko amategeko amutsinda? Kubera iki amategeko amutsinda? Ni uko amategeko abereyeho kwerekana icyaha, kumenyekanisha icyaha. Pawulo baravuga ngo amategeko adahari icyaha nta muntu n'umwe ukibarwaho. Abaroma ibice 7 umurongo wa 7, gaho dusomere nyine ibice 7 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Pawulo yavuze ngo iki, amategeko abereyeho kwerekana icyaha, atariho icyaha n'ikibaho. Voilà. Nuko tuvuga iki? Mbega ibyagezwe n'icaha? Eka namba. Ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ibyagezwe. Komeza. Kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ibyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Ni ukuvuga ngo nukomeza gusoma, Paul aravuze ngo icyaha ubundi cyahozeho. Voilà. Ntabwo amategeko ariyo yaremye icyaha, oya, icyaha cyahozeho. Turaza gukora iryo tandukaniro ryombi, ariko ntabwo icyaha cyari kwitwa icyaha ngo kigire n'umuntu ukibarwaho. Icyaha cyitwa icyaha kubera ko itegeko ryabayeho. Ndatanga urugero, mu bihugu byinshi nta mategeko ariho ahana icyaha cya jenoside,
kubera ko muri ibyo bihugu nta jenoside yabayeho. Mm. urumva nta tegeko rihana icyo Mm. cyaha cyitwa jenoside muri Mm. ibyo bihugu ntawe ukibarwaho kuko Mm. ntayabayeho. Mm. yenda ibyo biragoye. mu Mm. bihugu bimwe na bimwe by'i Buraya Mm. gutingana homosexualité si icyaha. Yeah. ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ubarwaho ko ari homosexuel ngo bimubere icyaha mu Mm. mategeko kuko nta tegeko rihana homosexualité. Mm. ariko se ubwabyo ugira ngo ni homosexualité, itegeko niryo rimenyekanisha homosexualité, niryo rirema homosexualité? Oya, ahubwo itegeko riberaho kugira ngo cya kintu cyakorwaga kibone uko cyitwa icyaha. Mm. ku bw'ibyo hari ikindi gihita kiza directement Mm. ngo itegeko Mm. rizana igihano. ibyo Yego. byo birumvikana. niba Mm. tuvuga ko itegeko rimenyekanisha icyaha, Mm. uryishe byanga byakunda bikurikirwa n'igihano. Mm. itegeko rero nanone rimenyekanisha igihano. Mm. cya kane, Pawulo yaravuze ati se none ayo mategeko yahawe abantu Imana yari igamije gusa kubaremerera, kubaremeka imitwaro, kugira ngo ibyaha bize bibone uko bihanwa. ibyaha ubundi mbanze mbibutse, hari ibintu bitanu dukunda kwitiranya. turimo turiga ni unyemerere dukunda kwiteranya. Actually navuga ko turaza kubishakira izina nimara kubivuga. ibi bintu bitanu ni uko bikorera mu muntu, umuntu waguye. ubundi hari ikintu cyitwa urupfu. urupfu niho umuntu asoreza. turabizi ko twese umuntu asoreza mu rupfu. iyo umuntu apfuye ibintu bye biba birangiye. urupfu niwe mwanzi wacu wa nyuma Imana izakuraho, niko Bibiliya itubwira. urupfu tuzarwishima hejuru ubwo tuzaba twambaye indi mibiri Kristo Yesu aje kudutsindishiriza. urupfu rufite imbaraga, nta n'umuntu warunesheje uretse Yesu wenyine wanesheje urupfu. urupfu ni rubi, ariko Bibiliya itwereka ko burya urupfu nta mbaraga rugira. imbaraga z'urupfu ni icyaha. Uko Pawulo bitubwira mu rwandiko yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 15 bere ku murongo wa 51. aravuga ngo urupfu, urubori rw'urupfu ni icyaha. urubori ni icyaha. urubori ni cya kintu ivubi, uruyuki, igituma urutinya ni kakandi kurisha ukabyimbirwa ukumva umubabaro, ukumva kuribwa. mbega ubushobozi bw'urupfu rwitwa icyaha. icyaha kitabayeho urupfu burya ntirwabaho. kandi tutarinze gukabya, Adamu na Eva babwiye ngo ikisi nukuri iki ngiki no gupfa uzapfa. ni ukuvuga ngo icyaha nicyo gitera urupfu. icyaha mvuga ni igikorwa, ni icyo umuntu yakoze. ntabwo kuvuga icyaha nka kamere ndaza kuhagera. oya, ndavuga icyaha nk'igikorwa. icyaha nk'icyo umuntu yakoreshejeho amaboko. icyaha mvuga ni ugusambana, kwiba, bya bindi amategeko abuzanya, ya mirimo ya kamere sesa. hanyuma nanone burya icyaha nta mbaraga kigira, niko Bibiliya itubwira. turaza kubisoma. ahubwo imbaraga z'icyaha, cya gikorwa cya kamere yanjye, ni amategeko. niko Pawulo yabyandikiye Abaroma ibice 7 uze gusoma uhere ku murongo wa 3 avuga ngo ugakomeza ngo burya ikibi cy'icyaha, ubundi icyaha cyari kindimo ngo ariko gisinziriye. ngo amategeko ambwiye ngo ntukifuze, muri njye noneho bihita bikanguka, birabyuka kwifuza kubona uko gukorera muri njye ikibi cyose. uvuga ngo nari ndimo n'ubundi nari sanzwe ndi umujura, ubyibuke. nari sanzwe ndi umwicanyi, nari sanzwe ndi umusambanyi. ahubwo amategeko aje noneho bya bindi bindimo bibona uko biyica, hanyuma ibyaha bibona uko bikorera muri njye. kuvuga ngo imbaraga z'icyaha ni amategeko. amategeko yamplifiye ibyaha. urongera usomere mu Abaroma 5:20, urebe Abagalatiya 5:19. Pawulo niko bisobanura, yerekana ko amategeko abyutsa ibyaha, yamplifiya, yongera imbaraga ibyaha muri njye. Abagalatiya 5:19, Abagalatiya 3:19. Abagalatiya 3:19 aravuga ngo nuko ibyagezwe n'iki byageretswe ko kubw'ibicumuro ngo bigumeho kugeza aho uruvyaro ruzozira rwasezeranywe iby'isezerano, kandi byahawe abamarayika kubigera, nabo babiha umushikirwa w'amajambo. 5:20 somera nanone Abaroma igice 5
Mm. umurongo n'uwa 20 Mm. aravuga ngo ariko ivyagezwe vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Esa urumva Mm, byumvikana nk'aho usomye ibi byanditswe gusa mm, amategeko yahindura umunyabyaha. mm, Amategeko nayo afite amakosa, asa mm, naho yaziye kugira ngo ibyaha byacu byari bike, mm, amategeko abonetse biragwira. mm, Ntabwo ari byo, mm, ahubwo nyine byari bindimo bisinziriye, mm. amategeko abonetse birakanguka. Yes. Voilà. Ni Mm, ukuvuga ngo rero imbaraga z'icyaha ni amategeko. Niyo mm, mpamvu navuze, murabizi ko muri Uganda gutingana ni kimwe mu byaha biri penale, ushobora guhanishwa n'igihano cyo gupfa. mm. Aho mu Bufaransa aho ntuye, nushaka ubikorere mu muhanda tampi birakureba. Ni ukuvuga ngo Mm, ashobora no kuba ari mu Bufaransa ntiyumva akeneye kubikora, mm, ariko nagera bamubwira ngo niwibeshya, mm, biratubwira ngo nuko iyo nzara y'amategeko irabyuka. mm, Hari icya gatatu rero, mm, amategeko nayo nta mbaraga agira, niko Pawulo avuga. mm, Amategeko akura imbaraga, yishingikiriza imbaraga mm, muri kamere yanjye. mm, Aha, kamere rero yuko baje gusoma muri Bibiliya, mm, abantu ubundi niyo yitwa icyo bita icyaha, icyo bita mm, nature pécheresse. mm, Kamere yo niyo yitwa icyaha. Ugiye gusoma entre les lignes ukareba icyo Bibiliya isobanura. Dukunda kwita ibyaha twebwe icyo twita imirimo ya kamere, mm, kwica, gusambana. Ubundi mm. izo ni imbuto, izo ni Imbuto. ingeso Ivyamwa ni icyo ivyamwa twita icyaha. by'icaha. Mm, Sesa icyaha normalement ni icyo ngewe ndicyo, niyo nature yanjye, niyo mm, kamere yanjye. mm, Kamere yanjye ubwayo ikoze mu gukora icyo mu buryo bwa Bibiliya mm, ibereyeho kwigomeka ku cyo Imana ishaka. mm, Kuko icyaha ni iki? Mwibuke neza ko ari ukuhusha intego. mm, Icyaha ni iki? Mu bundi buryo bacyita ubugome. Ubugome mm, mu Kinyarwanda ni ukwigomeka, apana mu Kirundi. Banza ubugome mm, mu Kirundi byitwa mm, méchanceté. No, mm, ndi kuvuga ubugome nko kwigomeka, nka mm, rebellion, c'est ça. mm, Kuko kwigomeka ni ukuba contre n'amategeko cyangwa contre la royauté. Rero icyo ndi kuvuga, icyaha hano bavuga ni njyewe iteka wifitemo kutagendana n'icyo Imana ishaka. Icyo Imana ivuga njyewe nkumva harimo imbaraga imbuza kugikora. mm, Usomye mu bice 7 rero mu Bakorinto, Abaroma uhereye ku murongo wa 14, Pawulo arongera akerekana ko amategeko ubwayo ari meza. Yifuza icyiza, nyifuriza icyiza. Kumbwira ngo ntugasambane ni byiza, ntukice ni byiza, ntukaroge ni byiza, ntugasenge ibigirwamana ni byiza. Amategeko ni meza, d'ailleurs ni ay'umwuka, kuko ibyo avuga byose ni byiza. Ariko ingorane ihari, ubyibuka uko ateye, harabanza urupfu. Urupfu nta mbaraga rugira, hagakurikiraho za ngeso z'ibyaha arizo zizana urupfu, hagakurikiraho ngewe witwa amategeko atuma bya byaha bikomera bigira imbaraga. Amategeko nayo ntaho yari kugira imbaraga iyo avuga ngo ndaguha urugero. Impamvu amategeko akura imbaraga muri kamere, kugira ngo tubyumve neza. Ubu batanze itegeko mu Burundi prida, bakavuga ngo umuntu uzongera kunywa inzoga, tuzajya tumufata tumushyire ku giti tumwice. Ibyo ndabizi mu matwi yawe wasa naho utabyumvise. You don't care. Uzi impamvu? Nta kamere y'inzoga iba muri wowe. Ibyo rero ntacyo bikubwiye. Iryo tegeko ntaho rifata muri wowe ngo rikugire imbata, ngo rikugire umucakara, ngo rigutwaze igitugu. Ntaho rifata. Gusa hari ayandi yagira icyo agufata. Hari andi mategeko bavuga nawe ukavuga ati icakiri kare ejo hataragera. Ariko kandi hari undi Murundi bavuga ngo ejo uzongera kunywa inzoga ni ku giti, akavuga ati ni mu bishyira uyu munsi kuko ndumva ejo ntazahageza. Kuba babivuze gusa inyota igahita yiyongera iwe. Aha, bavuze gusa ati ejo inzoga, iryo jambo agati wumva icyaka kiramwisha. Ni ukuvuga amategeko ahagarara kuri kamere yanjye. Kamere yanjye niyo yamplifiya, niyiha imbaraga amategeko. Reka ndaguha kandi karorero twese tuzi. Uramaze kubona abana kugira abantu babitahure yuko iki ari ikintu ca naturel, ni ikintu tuvukana. Umwana imubwiye ngo ntukore mu muriro biherageze gute? Akozemo. Ahubwo aca agenda kuvuga ati kubera iki? Ni ukuvuga naturellement dufise kamere ikunda gupinga itegeko.
kwigomeka sese. ni ukuvuga rebellion, kwirobera. Ni ukuvuga ko kamere yacu, Paul arabivuga ku bisanzwe mu gice ndibaza n'ic'umunani, ariko arasigura ukuntu amategeko atashoboye gushikana ukugororoka. Ataravuga ati amategeko yaragororotse, ariko ikibazo amategeko nta bushobozi yari afise bwo gushikana ukugororoka mu mwana w'umuntu. Kubera iki? Kubera ngo kamere k'umuntu kari gakomeye gusumba ayo mategeko. Ni ukuvuga yuko kamere irakomeye cyane, igatuma amategeko adashobora guhindura umwana w'umuntu. Actually uvuga n'iby'ishuri ijana ku ijana, ahubwo navuga ngo uretse tugereyo. Hanyuma icya kane rero, navuze ibintu bitanu abantu tudatekereza tugaha agaciro igisoza kandi atariho kibanza. Kwerekana uru rukurikirane, iyi sisiteme ikorera mu muntu waguye. Bibiliya ikatwereka rero ko kamere nayo burya igira icyo bita umutima wa kamere aho uterera. Urabyibuka uko twavuze yuko kamere, itegeko iyo ridakorera muri kamere yawe, iyo kamere yawe itaganzwa n'ikintu kanaka, nta kitegeko riba rivuze, riba ritakaje imbaraga kuri wowe. Bavuze ngo unywa inzoga ejo bazamurasa. Vraiment ndizera ko ayo mategeko njye nawe twagenda twemye, ntibitureba. Nta bwoba dushobora kugira, nta n'impungenge twazibaze ngo ese ninde barashe. Twebwe ntituri concerne. Kubera iki? Muri twe nta mbaraga, ntabwo kunywa inzoga bikorera muri twebwe. Umva rero, none se uwo muntu we kamere ye ituma atihangana akavuga ngo ejo nzapfa kandi akeneye kubaho, ni iki? Ni uwuhe mutima? Ni iki giterera muri we, muri kamere ye? Bibiliya itubwira ko ari wo muzi w'ikibi cyose. Nicyo bita irari, covetousness mu Cyongereza. Irari, the last. Kwifuza actually biri ampe positive. Mu Bakorinto nako mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 5, Pawulo yagerageje kugeranya kamere n'irari, nako kamere n'umwuka. Aravuga ngo umwuka ararikira, niyo jambo yakoresheje, ibyo umwuka yanga. Umwuka nawe akifuza ibyo kamere yanga. Ayo magambo rero ni ukujwa n'amagambo, ibyo uvuze n'ibyo rwose. Ariko ndagira ngo nsobanure ko harimo n'icyifuzo cyiza. Kwifuza gusa n'Imana, ariko ntabwo umuntu yararikira kwifuza n'Imana. Irari turuse negative iragapfa gusa. Bibiliya twereka ko ari wo muzi, niyo nkomoko y'ibibi byose. Mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse igice cya 1 umurongo wa 4, yaravuze ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi n'irari. Kononekara kose uzi kubaho mu isi kwazanywe n'ikintu cyitwa irari. Niko Bibiliya itubwira. Kononekara kose mu isi kwazanye n'agatima kitwa irari. Icyaha cyose umuntu akora kivukira muri icyo kintu, ni gatoyi, ni ADN, niko navuga. Ni mu Kinyarwanda hajya bakita ngo na karemangingo. Niko karemangingo kagize kamere y'umuntu. Nicyo giforma icyo bita nature pécheresse, kamere y'umuntu yaguye. N'umuntu wa mbere wapfuye mu by'ukuri agizwe n'irari. Aho gusa uhindukira wareba imodoka, irari rikaba riradekranshije. Aho umugabo agenda yareba umugore, irari rikadekranche. Aho umuntu agenda yareba inzoga ibira mu gikombe, irari rikadekranche. Mfite inshuti yanjye sinjya nibagira ubwo rugero, twakundaga kujya kureba umupira. Noneho twareba umupira bakerekana publicité imwe ya Heineken. Ni Heineken? Ya nzoga yirabura yitwa gute mana yanjye? Skol. Yirabura cyane. Ahita gute hari? Nazo tukimenye. Ntacyo njyewe sinigeze nzimwa. Reka nivugire Heineken ntacyo. Twaga gute mana we? Yirabura rwose, baga no mu icupa ryirabura. Malheureusement ndayibagiwe. Noneho bagakora publicité hari kuri Super Sport. Yenda bayibonye bashobora kubyibuka. Ni Guinness. Merci beaucoup. Irirabura. Noneho bakerekana umugabo avuye mu kazi akicara muri salon, yarangiza agafungura cravate nk'umuntu unaniwe,
agafata ya nzoga akayisuka mu kirahuri, noneho uko afungura akayimena ikameneka. Ngewe buri gihe nkumva ndidehanje, nkavuga ariko aba bantu bafite ubuhe bwenge? Ni gute bakora iyi publicity? Igamije iki? Igamije kutwereka kwangiza, igamije kwerekana ko ikintu dukwiye kukimena, igamije iki? Noneho arasetsa arambwira ati yewe, ati ceceka, ati ntabwo, ati iyi publicity iranyica iteka. Ntikwicite se? Ati iyo nyibonye birakuriye imeneka mu kirahuri, ati ndahwera nkahwera, ati ku buryo mvuga ngo sinshobora kwihanganira kurangiza umupira. Bo babikoze babizi ko basitimira irari riri mu bantu, ariko ngewe utarazinyoye utanaziguyayo mba mbona ari ukwangiza. Ça ne me dit rien, tu vois? Ibintu nta n'ikintu bimaze. Ariko bakorera ku irari, we aratwarwa, arakururwa akagenda. Rero ku isi yose umuzi w'ikibi nicyo kintu cyitwa irari. Sindi busobanure rero uyu murongo kuko atari cyo kigamijwe, nari ngamije gusobanura gusa iyi systeme ikora mu muntu wa kera. Amategeko rero ni uko akorera mu muntu. Umvise ukuntu ari hagati na hagati. Amategeko ari hagati ya kamere n'irari, akaba n'icyo twise ibizaha ndetse n'urupfu. Mu yandi magambo, aloriya ahuza uwo ndiwe ngewe ntaravuga, ntari umunya, ku buryo abantu bavuga ati dore akamarayika, ariko mu by'ukuri ndi mubi n'ubundi ntarakora, wakwivuga ati burasiye ni umunyabyaha hehe. Noneho akanashyira mu bikorwa bya byaha bindimo. Amategeko n'icyo akora. Mu yandi magambo, yerekana perida uwo ari we, hanyuma perida agasohoka tutari tuzi, akajya mu bikorwa, aribyo byitwa iki? Ibizaha bikajya mu bikorwa, kuko ibyaha byanjye bikura imbaraga mu kwica amategeko. Hanyuma amategeko nayo akabarwaho, agatuma ngewe ngera mu rupfu rw'iteka cyangwa se n'urupfu rw'umubiri. None rero twibaza, Imana yatangiye iki amategeko? Yari igamije kugira ngo gusa ngo itwice? Yabisobanuye neza Pawulo mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 24. Amategeko yari amaze iki? Yari amaze iki? 3 umurongo wa 24. Abaroma? Abaroma. Abagalatiya 3:24. Abagalatiya igice cya 3 umurongo n'uwa 24 haravuga ngo uko niko ibyagizo byatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo ngo dutsinanishirizwe no kwizera. Amategeko mvise icyo yatumariye? Yatureze. Yari umurezi kugira ngo umuntu abone uko atugeza kuri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, Abisiraheli baherewe amategeko kugira ngo amategeko yashyireho kuturera kugeza igihe Kristo aziye, kugira ngo dutunganire Imana tubikesha kumwemera. Ntabwo amategeko atanga ubutungane, twabyumvise. Kubera iki? Gutungana nicyo bita gukiranuka, kugororoka, righteousness. Nta n'umwe mu isi, kuko bose barayishe. Ariko Imana nayo yari ibizi yuko amategeko adashobora gutuma umuntu atungana, ariko at least arakumira. Muri version zirenze imwe hano bakoresha ijambo kurera. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga ngo yatubereye umushorera. Bibiliya yera, umushorera ni urabyumva? Gushorera mu Kirundi bita kurongora inka. Urabona inka uziyoboye uziganisha ahantu kanaka. Ahandi bakayita ko yatubereye umurinzi. Umurinzi, yego, umuntu waturindaga. Amategeko yarabereyeho kuveya sur nous, yari aturinda kugira ngo arebe ko tutapfa nabi. Mu yandi magambo, wibuke kamere yanjye indimu iravuga ngo ujye ugira gutya, niko iteye, igizwe n'icyaha. Naho itegeko rikavuga atoya, reka ntugasambane, ntukibe, kandi kagukanyisha igihano. Hanyuma kwakwiba kukaceceka, atari uko gushize muri njye, ahubwo ugasa n'ugusinziriye kubwo gutinya igihano, kubwo gutinya gupfa, ariko mu by'ukuri n'ubundi ndi umujura. Amategeko rero ntatunganya umuntu, yaramurindaga nibura sosiyete igashobora kubaho. Turabizi neza twese, sosiyete zagiye zishobora kuba nzima ni sosiyete zifite amategeko mazima. Ibyo turabizi neza. Aho amategeko atari, igihugu nyine kirapfa. Si uko abantu baba barimo ari intungane, ariko nyine abereyeho gukumira, abereyeho kurinda, abereyeho gukumakuma, abereyeho kurera, abereyeho gushyiraho ordre n'icyo. Ariko nta na rimwe amategeko azana gukiranuka. Kuko gukiranuka
nicyo uri cyo mm, ntabwo ari cyo wakoze mm, ukurikije imvugo ya Bibiliya ntabwo ari mm, ukuvuga ngo kuko nibye njyewe mm, sindi oya twabibonye ko uri we ahubwo itegeko ritarabibyura njya mbwira abantu nagiye mbona nyuma ya jenoside iwacu mu Rwanda abantu bavuga ati ntabwo turi abajura ariko mu by'ukuri atari uko ari abajura ahubwo ntibarabona icyo biba cyangwa ntibarashyirwa mu mwanya wo kwiba ntawe ubibabaza noneho eh, mm, urugero wowe mm, ufite umushinga ndavuga projet mm, yo gushyira abana urugero mu Rwanda haba compassion mm, yo gushyira abana muri compassion ni umushinga w'abanyamerika wafashaga abana kwiga n'iki mm, aho wowe baguha amafaranga kanaka ukayajera uko ushaka mm, nibwo tumenya ko utari umujura iyo utayibye rero rimwe rimwe tuba tutaraba expose ku byaha yeah, kanaka mm, tugahamya ko tutabikora mm, Eh? ntabwo tubizi uko byagenda uramutse wisanze mu mutwe w'iterabwoba ntabwo tubizi mm, kandi hari abajyamo bisangamo batarigeze babitegura mm, rero turi abanyabyaha nta kibi na kimwe kamere yacu itakora mm, mu gihe ahubwo usanga rimwe usanga twarakuriye aho amategeko abikumira gusa mm, wala sesa mm. amategeko abikumira gusa bigatuma tutibona dutyo ariko bibaye ngombwa ko tuba expose kuri ibyo natwe twabikora nta kibi tutakora hari akantu gakunda kuba iwacu Mm, kubera ko nk'abarundi usanga dufite imico usanga ikwigisha kuterekana cyane ico uri hama ugasanga uri Burundi uba uri umuntu atunganye kabisa umwana w'Imana akijije ariko wafata indege ukagera Vancouver ukagera Bruxelles ukagera Paris iwanyu wa muntu agahinduka sesa hama tukaja tubaza duti ibyo bintu byatubayeho kenshi kuva tugikizwa tukiri bato twarabona abagenzi bacu bimera gutyo ugasanga umuntu nta kibazo na kimwe yari afise mugageze hanze atanguye ngo abana n'umuntu ngo aranywa inzoga ngo aranywa itabi hama turabaza ikibazo duti mbega agakiza kari geographique mbega umuntu Mm, akizwa kubera ari muri les tropiques ari hafi ya ekwatere hama ageze ahantu hakanya gaca aheba gukizwa hamaca dusanga ikibazo nuko ahubwo turi mu masosiyete afise amategeko yugaye n'imico mugabo ntibisigura ko abantu atari abanyabyaha abantu babifise muri bo mugabo bakabura uburyo babikora mm, ntibafise uwo mwidegembyo wo kubikora mm. si Ubisobanuye neza hari umupasiteri umwe ngo yajyanye n'abandi umukristo yajyanye n'abandi Uvira mm, noneho agezeyo agenda nyine ari umukristo ageze Uvira mu nzoga aba bajyanye bageze i Kigali babwira pasiteri ati yewe tuba umukristo wawe ati yewe tunupa tubeshya ati yageze Uvira arazinywa kweri aramuhamagara ati se koko nibyo ati wanyoye inzoga ati wiwe pasita ati Uvira harashyuha urumva mu by'ukuri si uko yaziretse ahubwo eh, ari aho ni uko ari ahakonje eh, reka byite gutyo mm, nagera mu Burusiya rero banywa voduka kugira ngo azoca n'uhuye ibatse bizaba mm, igitangaza mm, wabivuze neza ntabwo amategeko yerekana gukiranuka mm, ahubwo arakumira twabyumvise mm, amategeko arakumira ararera aragarda ashyiraho za garde fou mm, ashyiraho icyo bita za nyirantarengwa les limites umuntu agatinya ibihano mm, bitari ibihano penale gusa mm, politike ibihano bya sosiyete voilà mm, ugatuma umuntu atinya kuvuga ngo bazamana gutya mm, njyewe mbi Burayi ndagenda kenshi ndabizi aho mpura mm, n'abanyarwanda n'abarundikazi nkavuga nti witubeshya ntabwo wigeze wubaha umugabo burya abagore b'abarundikazi uko bagenda bareba hasi tuvuga ngo mm, Abarundi ni igitangaza ni Uburundi bubatera kumera gutyo si mm, uko kamere yabo mm, ari uko ari abantu nyine bubaha abagabo mm. nkunda kubaza abantu abagore bo mu Bugande bapfukamira abagabo none barwana bate babapfukamiye ni ukuvuga ngo ntabwo amategeko yaba ay'imico ay'imihango Mm, morale yose mm, azana gukiranuka oya ariko mm, agira ikintu amara nk'uko twabivuze mm, arakumira mm, aragerageza kugabanya agerageza mm, gushyira za garde fou mm, nicyo yaramariye Abisiraheli mm, icyo cyatumaga baba une nation mm, y'umwihariko mm, nicyo cyatumaga ababera meza nyuma rero muranyemerera mu nyigisho yacu ikurikira mm. tuzaba noneho ubuntu bwo bwakoze iki ubuntu se Ego, bwo
mm, ubuntu bumaze iki? mm, Ku Imana iyo sisiteme yari isanzwe iriho, mm, abisirayeli bakaba ubwoko bw'umwihariko, nkunda icyo mm, kinyarwanda, mm, bakaba ubwoko bwihariye. Voilà. mm, Imana yabatoranije mu yandi mahanga, ibahaye amategeko. Mbibutse ko uretse mm, amategeko, yenda ntabwo umwanya uhari nk'uko mm, nabivuze, byaba sinshaka kwerekeza iyo. mm, Ubundi amategeko Bibiliya niko itubwira mu Bagalatiya 6, mm, nako Abaheburayo, pardon, mm, amategeko yose, mm, seti y'amategeko yose yahabwaga agaciro n'ubutambyi. Amategeko yarashingiye ku butambyi. mm. Tuzabireba ikindi gihe. Ni ukuvuga Ubuherezi. 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 Mm. Voilà. Sacerdoce. Sacerdoce. Mm, Iyo rero niyo yari ishingiyeho amategeko. mm, Ntukibe, ntugasambane, ntukice. Ibyo byose Imana yabishingiyeho. Byari bishingiye ku kintu cyitwa ngo turi ubwoko bw'ubutambyi. Kugira ngo wenda byumvikane, mm, somera mu Kuva 19 umurongo wa 4, Kuva ibice 19, mm. eh, umurongo wa 4. Uti mwarabonye ibyo yakoreye abanyagiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyo ari. Uti nene rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muzomubera inyegu yiharije yituranirije mu mahanga yose. Uti kuko isi yose ari yiwe. 6. 6 baravuga kandi muzomubera bwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo aba ariyo ubwira Abisirayeli. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ariko mwebwe Mm, muzambere igihugu cy'abatambyi. mm, Voilà. Israheli ni une nation y'abasa reka mvuge mu mm, Kinyarwanda, ni mm, igihugu cy'ubwoko bw'abatambyi. mm, Hanyuma ibyo bigatuma bihinduka abantu bitwa abaziranenge. mm, Abaziranenge, les saints, abantu bera, mm, the holy people. Aba bantu bera bavuga ni holiness ikomoka muri ibyo bikorwa by'ubutambyi. mm, Ibyo bikorwa by'ubutambyi Imana yabihaga agaciro, bigatuma bise bitwa abaziranenge. mm, Amategeko yose rero yari mm, autour y'iki kintu kivuga ngo nimwumvirire isezerano tugiye kugirana, ry'aya mategeko tugiye kugirana, mm, birabahereza indi statut, birabahereza indi mm, position, mm, murahirwa ubwoko bw'abatambyi. Ku mm, bw'ibyo mwitwa abantu bitwa mise à part. mm. Actually iyi sainteté ni ukuvuga ngo muri set apart, muri abantu Ah, bakuwe mu bandi bantu, muri mm, umwihariko. mm. Mu Kirundi babyise ngo muri nyegu. Inyungu Voilà. yiharije. Yego yihariye, muri Mm, abantu banjye. Kubera iki? Kubera iki gikorwa. Si mm, n'icyo gusa, yarabisobanuye mu Baheburayo ibice 7. mhm, Abaheburayo ibice 7 niko mm. Pawulo yanditse, cyangwa wandikiye Abaheburayo. Izi mpaka ntabwo tujya tuzijya, ntacyo bitwaye Pawulo cyangwa wandikiye Abaheburayo. Ibice 7, 11 yenda kugira ngo twihute. None iyo aba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe, niki catumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo Oya mu da, buryo bwa oya, Melikisedeki? ni ukuri da. Mm, 7:11 mu Kinyarwanda haravuga, unyumve mm, niba bihuye, mm, haravuga ngo umurimo w'abatambyi bakomokaga kuri Levi mhm, wo wari ishingiro ry'amategeko yahawe Abisiraheli. mm, Urumva ishingiro? Aha, umurimo w'abatambyi bakomokaga kuri Levi mm, niwo wari ishingiro ry'amategeko yahawe Abisiraheli. mm, Hasi bakavuga ngo nuko rero iyo abo batambyi bajya kunonosora, mu mm, Kinyarwanda kindi gutunganya umurimo mm, wabo, mm, ntibiba byarabaye ngombwa ko habaho undi mutambyi wundi ukurikije umurongo wa Melikisedeki, aho mm, gukurikiza umurongo wa Aroni. mm. 12 ngo koko rero, koko kandi iyo umurongo w'abatambyi uhindutse, ni ngombwa ko amategeko ubwayo ahinduka. Yes, yes, Aha, ni yes. ukuvuga rero amategeko ya Mose, Mm, ya yandi yose tuzi uko ari 613, mm, ntacyo yavuga, ntacyo yamara ubutambyi buvanywemo. Yose mm, se autour y'ubutambyi. Kubera iki? mm, Kubera ko ubundi amategeko ya Mose ari mu bwoko butatu. mm, Tubigize mu buryo bworoshye, hari icyo bitaga loi morale, mm, cyangwa loi moraux,
hakabaho loi spirituelle cyangwa Mm. loi cérémoniale, Mm. uko ibyo byari ibikorwa by'umwuka. Mm. Mbibutse ko loi spirituelle idahinduka, yaba isi y'umwuka y'Imana yaba Mm. isi y'umwuka ya Satani, ntabwo Mm. ihinduka. Mm. Nicyo bita amahame y'umwuka, Mm. kugira ngo byadutwara umwanya. Mm. Hanyuma hakabaho n'icyo bita amategeko y'imibanire socio-culturelle, Mm. amategeko y'imibanire n'umuco n'uko abantu babaho, uko Yego. sosiyete ibaho. Mm. Urugero n'isuku, muri make uko sosiyete ibaho uyasanga muri ibyo. Nk'ubu Mm. ngubu kuvuga ngo nimwubake amahema yanyu ngo mujye amatuwarete muyashyira inyuma y'umudugudu, bigishaga isuku, Yeah. kuko niba bitagenda gutyo bari kurwara korera bagapfa bagashira. Kuvuga ngo umuntu narware ngo indwara yo ku ruhu, Bibiliya yera barabisobanuye, nako ijambo ry'Imana, gusa iyo ku ruhu nako Bibiliya yera indwara yose yo ku ruhu bayitaga ibibembe. Bakavuga ngo indwara, umuntu narwara indwara yo ku ruhu ngo mumushyire inyuma y'umudugudu abahumanye. Guhumana bavuga si uko abahumanye spirituellement, no, abahumanye kuko indwara ye ishobora kwanduza abandi. Hanyuma mumugerageze murebe ko iyo ndwara yitandura, nibimara iminsi 7 yakize muzamenye ko iyo ndwara nta kibazo. Ni siyanse yariho icyo gihe ibabwira ngo dore sosiyete abantu babana mu mudugudu, mu nkambi, dore uko mukwiye kugenza abantu. Ibyo ntaho byanduza mu mubiri bisanzwe, nako mu mwuka ni ku buryo bw'umubiri. Umukobwa najya mu mihango ntibagiraga pade, dore uko bikwiye kugenda, pade ni za kotegisi, mujye mumugenza gutya amara iminsi ngiki yanduye. Umuntu nabyara ajya amara iminsi 64. Kubera iki? Kubera ko nyine abakiva n'isuku ntabwo byari bishingiye ku kwera n'ibindi nta nk'ibyo. by'imwemwe birimo. Sesa urumva rero ayo mategeko yose uko yari ameze, uko ayo umuntu yicaga yose, unyumve neza, iyo wicaga amategeko morale, gutungana, gusabana n'Imana byaberaga mu bitambo. Iyo wicaga amategeko socio-culturelle, gutungana, kubonera, byakorerwaga mu bitambo. Ya mategeko y'umwuka, wakoze iki cyaha ujye uzana iki gitambo n'iki, ugire gutyo usanga umutambyi bigenda gutyo. Imana yiyungiraga n'abantu mu bitambo. Niyo mpamvu birivuga ngo amategeko yose yari ashingiye ku bitambo by'Abalewi. Niyo mpamvu bivuga ngo aha niho tuzakomereza ubutaha. Amategeko yanyujijwe kuri Mose, twabyumvise uhereye mu bice 19, niho Imana yasanze Mose iramubwira ati maze kubakura mu gihugu cya Egiputa, mbazanye ku mababa nk'ay'inkukuma mu Kirundi cyangwa nk'ay'ikizu mu Kinyarwanda, mbizanira inaha. Burya ntabwo nabazanye gutyo gusa, nashakaga ngo mumbere ubwoko bw'inyegu butandukanye n'ayandi moko, ariko ibyo bizakunda mwemeye ko tugirana isezerano. Iryo sezerano ni ukugira ngo mumbere ubwoko bw'abatambyi, bw'abaherezi, bizatuma muhinduka the mise à part cyangwa se set apart, abashyizwe ku ruhande cyangwa abejejwe cyangwa abarobanuwe cyangwa abaziranenge, abantu batandukanye n'andi moko. Bityo mumbere abantu b'umwihariko. Hari imigisha myinshi izakurikira ibyo, ariko byose bishingiye ku butambyi. Bibiliya rero ikavuga ngo ubutambyi iyo buhindutse automatiquement n'amategeko ibyagezo biza guhinduka. Hanyuma rero ubutaha uranyemerera no gukurikiza ngo ibyagezwe byarahindutse. Hanyuma muri ubwo ngo ntabwo twibagiwe aho turi, twavugaga ibyagezwe bya Mose uko byakoraga. Hari ikintu cy'ingenzi tutibagirwa, unyemerere, ibyagezwe bya Mose nyuma tuzavuge ngo byarahindutse. Bimaze guhinduka bihurira he n'ubuntu? Ubuntu bukora iki? Turimo turakompara ubuntu n'amategeko, bihurira he? Icyo navugaga ntagomba kwibagirwa ni uko aya mategeko ya Mose Bibiliya yita ngo ni amategeko yo mu buryo bw'abantu. Ayo bavuga ni icyo bita le roi moral, amategeko morale. Nabuze Ikinyarwanda n'Ikirundi, nukibona uzambwira ikintu morale ni iki mu Kirundi. Ikirundi na si kirenga cyane, tuzorondera umukonsulta dufashe mu akarasi. Ndabona ijambo morale mu Kirundi ngo cyangwa mu Kinyarwanda, ariko tubyoroheje ni amategeko 10 ya Mose. Amategeko 10 ya Mose, 10 commandments. Yego, bitwereka ngo yari amategeko yo mu buryo bw'abantu. Nta sosiyete n'imwe kwiba byemewe, n'imwe ibaho. Nta sosiyete n'imwe ibaho gutukana byemewe, kubeshya byemewe, gusuzugura abakuru byemewe, nta n'imwe ibaho. Yenda dushobora kuba icyo twita kubaha gitandukana, ariko ihame risa ridakuka nuko kubahwa kuri muri sosiyete zose. Ubwo rero aya mategeko yari mu buryo bw'abantu morale, ariko yongeraho n'ay'ibitambo, bikiyongeraho n'ay'imibanire, bituma bihinduka une nation sainte. Imana ibaha umugisha.
amen. Murakoze cyane pastor. Imbere yuko turangiza kino kiganiro nashaka kugira abantu bako badukurikirana babyumve, kuko hari abantu bibwira yuko ubuntu buza kugwanya amategeko, ariko nibaza ko tuzobibona muri session ikurikira. Ariko abantu bakunda amategeko cyane turakeneye kubaganiza muri buno buryo. Hajya twatanguye dusoma kubera iki tuko turavuga amategeko, tuko turavuga n'ubuntu bw'Imana. Rususi ni yihe? Rususi ni uko umwana w'umuntu agera ku kugororoka nyako, niyo target. Ko umwana w'umuntu yezwa, kuko ngo uwutejejwe ntazobona umwami. Siko ga pastor, uwutejejwe ntazobona umwami. Abantu rero bahora biyeza buri munsi mugabo ntibere, ntibazi igituma. Abantu bahora bifuza gukizwa mugabo bakabibona nk'igitutu. Igitutu nico tuvuga ngo ndakibona ariko sindagifata. Kubera iki uno munsi agakiza umenga ni igitutu, kandi agakiza karabaye realite mu buzima bwacu biciye muri Yesu Kristo. Rero ivyo bibazo kubera iki abantu bahora bicira urubanza, kubera iki abantu bahora bumva umenga ntibakwiriye imbere y'Imana, ntibabereye imbere y'Imana, kubera iki abantu bahora mu ntege nke zabo kandi Yesu yaranesheje. Ivyo bibazo byose rero nivyo dukeneye kwishura biciye muri zino nyigisho. Abantu bako baradukurikirana bavyumve neza, kubera ko hajya mwatanguye musoma Baroma igice cya 3, kuko imbere yayo atamuntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe aribyo bimenyekanisha icaha. Kuko mwabivuze ivyagezwe bimenyekanisha icaha, ni kuvuga umuntu agumye mu vyagezwe azomenya icaha, mugabo niyo ntazokwigira amenya imbaraga zanesheje icaha. Turi kumwe? Alors nagize ikibazo kimwe pastor, ndagira ikibazo ndiko ndasoma nkavuga nti kubera kino n'Imana yazanye ivyagezwe nabyo bikatumenyesha icaha, mbega Imana niyo yoba yashatse ko tuba mu caha? Ngira ico kibazo. Actually nicyo navuze, Yeah. byaba bituka Imana. Paulo yabisubije mu ntarwo icyo twibaza natwe yarakibajije. Abaroma 7 uhereye ku murongo wa 14. Somera urageza nko kwa 18 turekere. Abaroma 7:14. Kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ariko je nganzwa n'akameremere kanje. Tuzi yuko ibyagezwe ari ivy'impwemu. Urumva n'amategeko n'umwuka bwawo nturwanya amategeko. Ahubwo ni ngeweho nganzwa n'iki kibazo kiri kuri twebwe, nganzwa n'akameremere kanje. Mu kirundi babivuga neza kameremere. Kinyarwanda icyo cyaho mwaraturushije vraiment. Kameremere rero ugiye gukurikira neza urasanga ari cya kintu twisirari. Irari ni kakantu gakorera muri nge gahora gashaka icyaha, gahora gashaka ikizira. Nushaka ukabone gutyo kakameremere kanje niko gatuma nkora ibyo amategeko yanga. Amategeko ni meza pe, ariko dukurikire komeza. Sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza. None rero si jewe nkibikora, ariko ni icaha kimbamwo. Ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Kuko iciza ngomba atari co nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari co nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba si jewe nkigikora, ariko ni icaha kimbamwo. Ukomeje ukagera ku murongo wa 24 na 3 Paulo akomeza akavuga ati nzi murongo wa 18, nzi rero ko muri nge, ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo. Ubushake bwo gukora ibyiza ndabufite, ariko kubikora simbishobora. Reka tubishyire mu yandi magambo, conscience yanjye izi gutandukanya ikibi n'icyiza. Kandi ngewe muri volonté yanjye, mu bushake, my will, I need to do the best and the good. Ndashaka gukora icyiza kandi kiboneye. But muri kamere yanjye, muri nature yanjye, sanga ngiye hose, the whole mind, ngewe wese nifuza gukora icyiza binyuze iyo havuga ni muri conscience, aho yise mu mutima. Ariko muri kamere, muri nature yanjye nta cyiza kindi nta birimo. Agakomeza akavuga rero ati mu mutima wanjye 22 amategeko y'Imana aranshimisha. Mu mutima urahibuka
muri conscience muri mm, esprit yanjye mm, hantu hanyereka icyiza n'ikibi nta na rimwe mm, nifuza kugira uwo mbabaza kwiba mm, ntibingire neza kwica se mm, n'iciri cy'umuntu mm, ariko muri kamere yanjye sangamo ibindi bintegeka mm, birwana intambara n'amategeko yemewe n'umutima wanjye byo mm, rero byo binakoresha violence Paul kubyo avuga yerekana ko conscience yanjye iri pacifiste ni inyamahoro sesa ni inyamahoro hari abantu b'abamohariste nayo ni nk'uko nguko ihora ivuga oh ibi ntabwo ari byo ibi ngomba kubireka hanyuma kamere yanjye cyangwa se ya kameremere yanjye iyo iri violent iyo ije iza ivuga ngo no ugomba gukora ibi ubwibyo intwaza igitugu nk'isanga ndi umucakara imbata y'ibyaha kandi ibyo byaha simbishaka niyo mpamvu niba nawe uri umupasiteri urabizi njye nabonye abantu bicara bakarira bambwira ati pasiteri ku izina ry'Imana simbishaka ariko ndabikora ni ukuvuga iki iyo simbishaka ni Pawulo asobanura icyiza nicyo akeneye gukora ariko imbaraga zo kugikora ntacyo kuko muri we aho mu ngingo ze muri kamere ye harimo intambara yitwa icyaha cyangwa yitwa kameremere cyangwa yitwa ryarari imukoresha ibyo amategeko abuzanye mu kinyarwanda natangaye baravuga ngo ibyaha nibyo bitegeka kamere yanjye bikangira imfungu ni umuprisonnier deja ibyaha birabyibuka bya bindi kamere irarikira bya bindi kamere yifuza mbega ngo ndagatora ninde wankiza uyu mubiri weguriwe wigaruriwe n'urupfu arihebye finalma bisa naho nta byiringiro ariko ntabwo birangirira aha ibyiringiro birahari hakomeza yerekana ibyiringiro aho biri yego nk'uko rero bibiri ivuga ibyaha Imana bibyerekanye yabizanye ngo kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wirarira akanwa kose kazibwe Abaroma 11 Imana ni nziza 11:33 na rimwe na kabiri nisomera wumve Abaroma 11 urukundo rw'Imana rwarebaga kure aho tutareba ijya gutuma twese duhinduka abanyabyaha twese dutsindwa 11:32 haravuga ngo Imana agize abantu bose imbohe babitewe no kutayumvira kugira ngo ibone kwigirira bose imbabazi muri Bibiliya yera reka noneho nanjye bariyo nifashisha mu kinyarwanda cyayo yaravuze ngo 32 aranditse ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome buri buko ubugome bwari bwo kwigomeka désobéissance rebellion yabumbiye abantu bose ko ari abarebelle atari kugira ngo ibacireho iteka oya yababumbiye muri rebellion gute yakoresheje iki amategeko yaraje twese twibonamo kamere bari mbi yari igamije ikindi wari kugira ngo ibone uko ibabarira abantu bose wari kugira ngo ibabwire ngo nta numwe wakwikiza mbafitiye icyabakiza gusa ni njyewe ugifite nta numwe wakwikiza Pawulo arangije kwandika ibi hasi ahakomeza ku murongo 33 icyo umutwe w'amagambo aravuga ngo dore ishimwe rikwiriye Imana nyir'uburemyi ukeshwa byose ayishimira ubutunzi butagira akagero yagize aribwo bwatumye ituzanira icyo kintu ntashaka kuvuga ubu nonaha turi buvuga uzavuga ubutaha kivuga ngo yabumbiye abantu bose mu bugome hanyuma kugira ngo yigirire abantu bose imbabazi icyari kigamijwe ni cyiza ntabwo icyari kigamijwe ari kibi kuko ubundi urabyibuka neza iyo tuvuze ngo gukora Imana yazanye amategeko nyemera nongera aha tutavuze byaba ari bibi ntabwo amategeko ari Imana yayazanye umuntu yakoze icyaha amaze gukora icyaha urupfu ruraza arigomeka nyine umuntu yahindutse umugome yigomeka ku bushake bw'Imana icyaha kiraza muribuka ko icyaha kize cyagejeje umuntu mu rupfu twasobanuye uko iyo systeme ikora Imana rero izana amategeko ngo imurinde kugira ngo imugeze kuki ugakiza kugira ngo izabone uko imugeza ku gukiranuka kugira ngo izamugeza ku butungane iyo ishima umuntu adapfira muri iyo mibereho yo kugengwa n'icyaha amategeko adashobora kubuza kuko intege nke z'amategeko yerekana icyaha ariko ntashobora kubuza icyaha twabibonye Pawulo avuga ati amategeko icyo anyereka rwose ndakibona nanjye nicyo shaka atari ko muri nge numvamo intambara iri violent
ikorera mu ngingo zanjye mbwira ngo kora icyo Imana yanga, kora icyo Imana ibuzanye, kora icyo amategeko yakubujije. Kandi iyo mbwiye amategeko ati se ko gusambana ari bibi wabimbujije, aravuga ati uramenye njyewe menyekanisha icyaha ariko sinjya ashobora gukiza icyaha. Voilà, njyewe simbuza icyaha nerekana icyaha. Rero Imana ibyo yabikoreye cya mbere ngo abantu bamenye neza ko nta wabasha gutungana bivuye mu ngeso ze, muri ya kamere y'umuntu yaravuye itungana, ariko ifite igisubizo cyo kugezaho umuntu cyitwa gukiranuka kwayo. Voilà. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kuko nibaza ko uko tuzogenda turaganira bazogenda baragira umuco, kuko benshi barakunda kumbaza ngo none ngo ubu amategeko Yesu ngo ntiyaje kuyakuraho, yaje kuyashitsa. Nanjye nkababaza nti none n'Imana yababwiye mwe muyashitse, Yesu yarayashikije. Ibyo tuzobibona ndibaza for the next sessions, ariko nashaka kuvuga imbere y'uko tuzovuga ubuntu bw'Imana nabwo ico bwaje gukora, ni byiza yuko tumenya why Imana yazanye ubwo buntu nabwo nyene. Tukiri muri aya mategeko twabonye yuko amategeko yamenyekanishije icaha, ariko ikibazo nari mfise ni ukuvuga Imana yari izi ko umuntu ari umunyabyaha, ariko umuntu ubwiwe ntiyari azi ko ari umunyabyaha. Imana yari izi ko umuntu ari umunyabyaha kandi akeneye agakiza, ariko umuntu ubwiwe yigira nk'aho umenga nta na kimwe yigeze akora. Aha rero iyo Paulo yandikira Abaroma babwira ngo bose bakoze ibyaha, it's like a revelation, umenga nihishurirwa kuri bo, kuko abantu bwabo en general uzurabe n'umuntu imubwiye ati ubwo wewe siwe nabonye mu ihoteli uri kumwe n'umugore w'abandi, akubwira ngo oya sije. Umuntu agira tendance yo kwigira nk'aho umenga aragororotse, ameze neza ubwiwe, kandi atari byo. Urana birantangaza ukuntu no kuva mu itanguriro aho umwana w'umuntu ahejeje gucumura, Imana bamubaza nk'aho umenga ntifise information. Habaye iki? Adamu ni iki? Hakuvuga ikibazo yakoze, avuga ati jewe kabisa nacumuye, je nakoze ikintu kibi, still gusigura. Rero umwana w'umuntu muvuga ngo mwebwe ngo iteka ryose, igihe cyose umwana w'umuntu ntiyari gushobora kwakira inyishu y'Imana y'agakiza yo gucungurwa ataramenya ubwa mbere yuko ari umunyabyaha, ataratahura yuko nta na kimwe ashoboye, ni Imana ishoboye muri we. Rero iki nico kibazo gihoraho. Abantu bariko baradukurikira bafise ibibazo by'ama addiction, bafise ibibazo by'ibikorwa bibi, ibyo twavuze ngo by'ibyaha bahora bakora. Ico si kibazo uyu munsi mwizana rishasha, kuko ubushobozi budutuma tubaduka tukava mu buretwa bw'ivyo bwaramaze kuboneka. Ico si cyo kibazo. Ikibazo no kumenya ubwa mbere na mbere yuko wewe mu nguvu zawe no mu nkomezi zawe udashobora kwihindura, udashobora kwikiza. Rero ni ukuvuga ko inyishu naronse niyo yavuga ngo abantu ntibigeze bamenya ko ari abanyabyaha. Byabaye ngombwa rero yuko vy'ukuri habaho ikintu kiza kikabamenyesha yuko ari abanyabyaha, kubera ko Kristo yabwirizwa kuzoza gucungura abanyabyaha, nkuko yavuze ngo sinaje kubwa abagororotsi, naje kubwa abanyabyaha. Ariko entre guillemets naho naciye mbona igituma Kristo yakunda gupinga abafarisayo n'ababasadukayo, kuko bashaka kugaragaza nk'aho bobo bagororotse, kandi la présence de Jésus ubwiwe yagaragaza by'uko bananiwe bose gushitsa kuguruka kw'Imana. Mugabo bagakomeza kwerekana yuko bakigororotse biciye muri uko ari abanyabwenge bavyendi twasoma by'ivyagezwe, bakirekana yuko nk'aho umenga bo baragororotse kuko bize bya vyagezwe bakabinonosora, abanyabwenge ba docteur de la loi. Kumbe en soi ivyo amategeko yavuga atabyo bigeze banashitsa, ari ukubesha. Rero ni byiza ko abantu babitahura iki kintu, bagatahura yuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mugabo saho biherera, kuko nkunda kumva bavuga ubutumwa benshi baherezaho bakavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Oya, hariho inyishu Imana yatanze kuri babandi bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyo nyishu rero ni muri session ya kabiri tuko turavuga ubuntu bw'Imana Imana yazanye, kuko ari bwo bwahishuye agakiza k'Imana. Pastor Senga nabo bagushimira, Imana ikugirire neza. Nibaza yuko n'umuryango ubaramutse,
hama amahoro y'Imana akomeze kubana namwe n'ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Sinzi ko ushobora gusenga, dusengere abumvise kino kiganiro, dusengere abazocumva bose, dusengere imitima y'abantu bose bari kubadukurikirana. Karibu pastor. Mana uragahezagirwa muri Kristo Yesu, uragahora hejuru, uragasingirizwa urukundo rwawe rwinshi rutagira iherezo rwatumye udukunda. Pawulo yasize adusize mu kibazo cyo kwibaza ngo dusobanukirwe koko uburyo ibyo wadukoreye ari binini. Aravuga ngo ninde wari kujya mu ijuru ngo gukurayo Kristo Yesu? Ninde wari kujya mu ijuru ngo amanure Kristo amuzane mu isi? Ninde mu bamarayika no mu bantu wari gutinyuka ngo akubwire ngo kugira ngo abantu bakire ugomba kwambura ubumana ukambara ubumubiri ukigira umuntu ukaza gupfa kugira ngo abantu bakire? Ninde wari kubitinyuka? Ninde wari uzi se ko bishoboka? Iyo option ninde wari uzi kwibaho uretse urukundo rwawe? Warakoze kuba umuntu, warakoze kutwoherereza umwana w'ikinege w'Imana, ubitewe n'urukundo gusa ngo ubone uko dukiza urupfu twakomoye ku byaha no kutanyurwa n'irari ry'imitima yacu. Arakomeza aravuga ngo nanone iyo Kristo apfa ninde wari kujya ikuzimu ngo amuzamureyo? Ngo bivuze ngo kuzamura Kristo akamuvana mu bapfuye. Ko nta wari warazutse, ko nta wari waranesheje urupfu, ninde wari uzi ko mu Mana harimo imbaraga z'agatangaza ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye kugira ngo abantu nkatwe tubone ubugingo buhoraho. Ndagushimira Yesu igisubizo gihamye cy'urukundo n'imbabazi no gukiza kw'Imana. Warakoze kumuduha, natwe twaramwizeye. Nitugwa tuzagwa tugusanga, niduhura n'ibitunaniza nta kizatuvana kuri icyo gihe. Tuzakomeza umutima, tuzafunga umwuka, dutegereza ibihe byiza, ariko agakiza kacu kari muri we. Yarazutse mu bapfuye, ni muzima. Ugutungana kose Imana ikeneye mu muntu aragufite, kwasohoreye muri we. Tugusabye ikintu kimwe gusa, uduhishurira aya magambo, uyatumenyesha, umurike mu mutima tumenye icyo dushakaho. Aya magambo agira ubuzima, uyambike imbaraga, agira ubugingo, kugira ngo abantu bayumvise ubamurikira hatabona, ubamenyeshe intege nke zabo, ubamenyeshe icyo ijambo risobanura. Ibyo byose biganishe mu gusobanukirwa Yesu wapfuye akazuka, kugira ngo duherwe ubugingo muri we, kugira ngo duherwe ubuzima muri we, kugira ngo duherwe imbabazi muri we. Mana, ducishijwe bugufi no kugusaba ngo uduhishurire Yesu, uduhishurire ubuntu bwe, uduhishurire urukundo rwe, uduhishurire imbaraga ze, uduhishurire ubuntu bwe, uduhishurire ubuzima bushya buri muri we, uduhishurire kunesha umwuka w'ubuzima, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ukuri n'ubuntu. Mana, tubigusabye tubikuye ku mutima ngo uduhishurire Yesu, tugendere muri we mu butsinzi bwe. Nicyo twahamagariwe, nicyo twatoranirijwe, ubidukorere ku bw'ubuntu, maze tukiri mu isi izina ry'Imana yacu n'umwana w'Imana bihererwe icyubahiro mu buzima n'imibereho yacu. Tugendere mu mudendezo watuzaniye, nzi ko ari byo kikunezeza, maze Data yubahirizwe mu mwana we. Ni mu izina rya Yesu dusenze, urakoze. Amen. Amen.